Inten! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten! Kaano nga, sumangpoy ni Kwarog paray. Nabayag basita na sana nag-duty Diyak mo iti da dya tao pare, naglipat san. Di mo la sumangpitan. Kahit pinagungtam ka day. Amangan mo no gimura dyan tao. Apay kumapagungtak nga. Atap ko lang tawag mo ilangay. Barang no umapal, tag sa sarunod dagiti kasinsin na dito'y ngagkakasar. Apay adi ka na pangay. Dahil nayaban na magkuma paray. Alangan nga gidan kami apumanaw ka ni Kwaraw. Kasano nga, ti dingwan mi. Pagta nakita kayo dito yung Tersina, Kapitana. Diyak mo't makikita ni Kapitan, ta kanayon kanumot ti seminar na ijay ilay. Ay, apay aya. Ada ka di masapul mo ka ni Inteng. Ibaga kuma nga ano ti agpukaw abagas dagiti mulak nga ube, iji bangkag, Kapitana. Ay, ada nakita mo wano at apam amapan mang taktakaw. Awan mo't nga raw. Ang mga no rabi ti ipapanda pa nagtaktakaw. Ay, maditikas ta na mapaspasamak. Apay ngay atakawan dati sa anda amula. Sa payawan ni Chief Kwaraw, tapno idaulwan na kumanag iti tanod nga agronda, Kapitana. Apay day tasakaw. Idi manen na minsan at daawit mo asako arimwar. Idi kwan, rabi ka simbang pa. Ay saan man atila damdamagam to yan. Mala, litakan. Na, rimwar lata. Ay, tanawak man no sa dino ti papanan na. Inak ijay ayan ti tawa. Na, agturong mo't ijay turog. Papanan na ngay kat sumipngutan. Inala na pa'y ti flashlight. Napanan na nga ta idirabi ay. Adamo lasa ko nga inala na. Ang awan mo't insangpot na. Impan na nga ta ijay kalapaw, ijay bangkag. Dakkel na ito'y apinood ti ubay. Dakkel laki di tibagas na raytawi. Ay karto nga kakalyay. Sa nabalik na rabi ay. Awan ti umay ditawi. Didak makita. Asinag na ito tersinam iti paradaan ti tricycle. Awan ka di tinadlaw mo na pan naglako iti ube, basang. Ube? Ay, awan matata. Saan kumot ngamin ang mapankit-kitaan ti karga dagiti aglugan iti tricycle? Ado ngamin tinakale iti mulak nga ube. Inlako dalakit di dahil dyan, taadaw. Nagalasan, tagkalida iti saan da amula. Kaasi kayo mat nagmula no kalyen dalatan. No sinukit di tawanan puso anang ramid Ilako kumaday dyan, tati paglakwak at igatang ko iti bagas. Inunaan dakmutan. Mapaanak man ijay kalapaw. Tain nakitaan no adda pa'y genabati alaya ijay. Maray, papanamon. Apay nga da ka dito'y maray. Ay, napan ko inlinong jay nuwang me. Tawan mo't ni Inteng. Napan ijay ilay. Ay, papanamot aya, maray. Mapanak ko maijay kalapaw mi ijay bangkag. Bareng adda pa'y jay laya nga imbatik idi ijay. Ala nga rod maray. Ingkan, tasaan pa'y unay anapudot. Wan maray, ay di mo ka dinasabat ni Badungkaw? Awan mo tinakitak. Ay, malaksid no adda dita asimpok. Naa, ay, napanan nga taday di at tao. Awan ni tuyang kau dito balay. Darasay, nakilako jay ube, ijay ilay. Masapul adi na makita to'y ube, ngayon nakilakaw. Sigurado adi nan ayunan, ti panangilakaw kada kitay. Nagaduntumanin na sa lutsod na. Inya dagito'y adda itiruar ti kalapaw.
nagdalusan mo't iti ubay. Nangalaan na ngay nga ta. Daytoy lakit day tinangaramatan na iti sakaw, idirimwar, idi sumipngan. Asino nga tangay tinangkali iti ubi ni Simon? Ay salbag mo day tagag tatakaw ta irana na pa iti kaawan ni Kwarog. May samot ni Kwarog ta di pala sumangpit. Ay, masapul amang panunot ka iti wagas, tapno maamuan no asino ti agtatakaw. Masapul manen nga agronda dagiti tanod. Ay, kasano nga ta maamuan aya. Nurabi imot ti panagtakaw na. Ay, agpatpat nag-angagbantay iti bangkag dagiti tanong. Ay, nagturod met nga men no asino man tinagala iti saan na amula. Ang maduktalan pa nga ta, tikin na siya sino na. Umadangak man iti bagas ken karne basang. Eh, no adda ubing ije balayo, tata. Gumatang kayo iti lakok asinan ulag. Abalbalay ti ubeng. Ay, kita man basang. Ah, Nay, guman samad. Agam kasla pudpudno nga ulag. Kasla agkutipay no idisaw. Hey. Ha? apay an agrungiit kayo ngay, tata. Ah. Adda ka di katawa? Ay, ada pangan anwak di tasinan ulag basang. Gumatangak man. 5 tigatangag. Ha? Adu ka di ti ubing ije balayo, tata? Ada pangan anwak kadagi tasinan ulag. Kasta ka di, tata? Adda gayam sa bali apakaaramatan ti sinan ulag, tata? Ikabil ko dagito'y sinan ulag. Itayan nagiti mulak nga ubay. No adda umay agkalay. Ipangarup da nga ulag. Talyak nagiti ipos da ket pagkakamangag. Sa kunto ipaturong iti kalapaw kaw. No addag takaw. Sigurado ang makingtot ken agtaray. Madalapos na ti dadduma, aguni metten ti ikabil ko akililing iti murdong ti talay. Amok taon nga dagtaktakaw. Sinjak tumetten ti labintador, ket ipurwak ko itayan na. Anusak ti mapan maturog iti kalapaw. Oh, atay ta, naikabil kon ti sinan ulag, linas, ken kililay. Maamwa kita no asino tagtatakaw. Ibagaman kanyak no sa dino ti papapanan no kasta sumipngat. Inak agberberok iti pagsayatan. Nadala nga rod inted ko napakitsindam. Magdamag ka pailayang may. Apay nga iti pay sumipngat. Anya ayaday ta apagsayatan. Ay di ka man duman na magtuyang. Basta di ka agtagtagaray. At masilawak kapag kwartaan. Na, Mala, hinakaw. na. Anya ngay nga tatimapan na silsilawan. Tasa kumut ti alaan na apangikarga. Medyo naabungan ka nagiti bulbulong nagiti sinan ulag. No sukainan ti agkalay, agkutay ti sinan ulag. Makigtot lakit day kat agtaray. Maguyod tumutan ti dadduma asinan ulag. Agunin tumutan ti kililing itayan kaw. Aggunayak tumutan namang sindi iti labintador. Ket ipurwak kaw iti ayan nagiti ubay. Kalyak man ay iti ubay. Ina, gana say. Sukainak tipo na. Ulag! Ay, agtarayak! Ay, unay! Dapat lalanod man ang dalapos ko, Mike! Siguradong addan tao ijayan ti ubay. Sinjakon ti labintador ket ipurwak ko iti nadyaban da. Ay, delikadang.
At nagpalpaltaw. Ay, agpaklubang agpatulay niya. Sinalbak. Bakras magayaman. Ay, matulid na kaon. Ang daragikis iti asinay. Inakman kitaan. Alak tay badangkaw. Mga nuad damot badang na. Ay, inakaon. Ay, di nagpaltugan. Pangasiyaw. Jakpay kaya ti patay. Sinalbag ka ba daw? Ang tatakaw iti ubay. Bayadam na iti tinaktakaw mo. Ibagak daytoy kan kapitan, ta mamulta ka. Marwam kang agtaktakaw. Ay, di nakarod paltugan na. Ay, pangasim. Awan paltog ka o. Kasaan na ka managdakdakaw, sakaskin ka. Labintadur lang na jay. Agtatakaw at akraut. Agkita ta, di barangay. Anya day tay tsuram. Na, puro garumyad ka. Kan adapay pisang day tabadaw. Natulid ang iya bakras akasisiitan. Nagsaniit, nagiti natudok ka, nagiti si itiruot kan lanaw. Napanam nga may. Apay arab-rabi ka anapan iti bakras ako nam. Naglawaan ti aldaw nga ipapanmaw. Inaku magkali iti ubay. Idi sukainak ti puon ti ubay. Ada nakita nga ulag. Ay kinagtartarayak Kit nakasalapon nak iti lanaw. Idi kwan, ada putok ti labintador. Ti kunak, paltaw giso nagpatulid ka. Mapagsisilpukon ti pasama. Sikat agtaktakaw iti kunada mapukpukaw nga ube. Ay salbag, nawawan ko madayjay nga ulag. Saan ako maanagtaray? Kit saan anaraing ti adda iti kalapaw. Ay salbag. Ay nabadawng addaman wenno awan day takunam nga ulag. San arumbang tinaramid mau. Dakas tagtakaw. Ay, nasa pa ngay may di barangay hall ni Simon ang natakawan iti ubay kit nagdarom. Na, asino ti indarum na? Adda ka di nakita na nagtakao? Di ka no paribadong ti agtatakaw. Anya, ni pari ba daw? Agsango na inton malam iti barangay hall kit mamulta kit nagbayad ni paribadong. Ay, agar aramid ni pari badong iti pakaisagsagmakan na. Inoan niya mo tinaknakan na nga agtakaw Di na mula. Win nga rod Ay, nakulaapan ti panunot na. Ay, bagbagaam tulatan Tapno di na ulitan. Madiday ta, akababalin. Kadwain nak man kay di ama panidya barangay hall to yan. Sana kumaama pantamabainak iti inaramid mo. Ngum umayak tapno di mumut ko na. Idawatan ka iti pamakawan iti akin mula iti ube. Itala nga naamiris ko, akababain, tinaramid ka. Gapulang iti sangkabasit a paglakwam. Kaslain saldam ti dayaw mo. Babawi ka. Imbaglaki din talabintador lang yung pimutak. Kunaklaki din no paltag. Dungdung awan nakikumaitan. Talaga akababain tinaramid mo. Ha? Pada pa'y maangarod a marigrigat ti tinakawam. Da kayo matgayam, nana. Anya ka di ti basol ni Tata Badong, taapay anay darom. Hay, jakman amo iti daya tao. Nakulaapan ti panunot na. Anya tinaramid na, nana. Nagkali iti ubay adi na mula basang. Agbababaway ang amnalpas nan ngay naramay. Day tatay ko nadan ama udi ti babawi, nana. Wun nga raod balasang kaw. Kababaing ang anya ngay nga raod. At daditan, nalpas nan ngay naramay. Amin matkit di atao kat agkamali. Tinasken, kat makaamiris, kandinan ulitan, nana. Day tama ti kunana, di na kanun ulitin. Nakaamiris ka na. Nasaya at tadakan paray. Urayan tayo pa iti nagdarong tawan pay. Wan paray, aguraya di tayo. Ay, apay akas tatiro pa kentakyag mau. Nagadok-garom yan na. Natulidak iti kasisiitan na bakras paray. Ha! Nagkapetak ka iti ruot. Kasisiitan magaya malanot ken ruot. Ay pudno nga ron ti imbaga ni Simon.
nakiktot ka iti putok ti labintador. Kunak no paltog pare. Natarantak. Isuan natuli da. Itatada kayon adwa dito'y barangay hall. Inamin ni pare Manong ti basol na. Dumawat ka no iti pamakawan. Tapno saan nga agruam, bayadan na ti tinakaw na, kapitan. Pare, umanugot ka amang bayad iti tinakaw mo nga ubi? Ay, uwi na pare. Ay, pare si Maun. Dumawatak iti pamakawangking ka. Saan ay na maulay? Lumaulit pa nga damatakaw iti ubek, dakdakkel ton ti multam. Ay, ikarek pare. Saan ay na maulay? Promise! Anya ita ti marik na ti maidarom badong. Ay, marunawak iti baen tuyang. Saan kon nga ulitan ti agkali iti ubay, saan ko amula? Sanay! Ay natatabadong. Agmula ka ngamin tapno adda apitem. Saan kat aday tamapan agtakaw ti mula ti akin mula. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.